aha turi kuri komine ya Minembwe aho tusanze abamama bambaye neza uyu munsi bariteguye. Niki mwiteguye umunsi ko muhaberewe? Twiteguye abashitsi, amakuru atariho ivumbi, twiteguye abashitsi, abatabazi baje kudutabara, Imana yatwoherereje ngo badukureho ibibazo dufite muri iki gihugu nawe nkuko ubizi. Abo bashitsi ni bande? Ni intare za Sarambwe n'amadubu zaje kudukuraho agasuzuguro k'umwanzi kabamayi bari batuzengereje, twaje kubatega uko wabona turishimye. Harabo hari wabona se abangaba nabari baje, abana bari bakora repetition, abandi bari mu turimo hirya no hino twa protocole. Twaje ko turateka, ko turavoma, ko turakora imirimo yose, inkari yako zirabagwa, ibintu bimeze neza. Twaje amazina abiri, intare za Sarambwe n'amadubu. Twigwaneho egara amadubu, twigwaneho n'amadubu. Ibirura, uzi ibirura n'amadubu. Intare za Sarambwe ni M23, manake M23 AFC amadubu, ibintu nk'ibyo. Ayo ni amazina y'abana bahetse isezerano ry'Imana, baje kudutabara, baje kuduhoza amarira. Yesu we, none se kurana twaberewe, hari umunsi wabona tuberewe gutya wanguremba abana ukuntu baberewe. Twari tugize imyaka tutaza twishima, ariko uyu munsi dufite umunezero bene wandi wo gukoraho. Yesu we, Mama we akubwira isaha yabyutse njewe na mije saa 9 z'ijoro. Ijambo ry'ingenzi njewe nshobora kuvuga nk'umumama utuye mu Minembwe, nari maze imyaka 7 tagira ibyishimo muri njewe, kandi naje kuzuka nkiganyira, ariko uyu byaratewe n'ivyo nahuye navyo bijanye n'ubwoko ubwo ndibwo, ubwoko bw'abatutsi. Ariko uyu munsi wa none navyutse saa 11 ntihagira amazi akonje, numva arashushe, ndagenda numva ndaberewe, ndambara numva ndaberewe, ndakandagira ndafashe, naraye ndasinziriye no kugeza aya masaha ko ndumva kuko amasaha yari yo yose ko ndumva ko ntabitose nobona. Ibyishimo bitunejeje nuko tubonye badutabara, twari twicaye ducitse ndeke rwo turagira gutabara. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Twari tugize imyaka 7, uyu ni uwo 8 ndagira ngo ariko ndagumya akarayirebera. Iyo myaka 7 twari tumaze, sinigeze nezerwa, nararaga amaso zamanuka mu mutwe akika ku birenge, tutagira uko dutambuka, tutagira uko tugenda. Ariko kuri uyu munsi muri uku kwezi twumva ijwi ryongorera, uko abana bahaye bavuga ayo magambo nje sinshoboye kuyavuga, ariko mu by'ukuri kuva ku kwezi gutangiye twumvishije ijwi ryongorera, twumva tuguwe neza. None ko twaje kubateka uyu munsi, twakarabye amazi akonje uyu munsi uko bisa gutya, twanezerewe, twishimye, amaso yacu yatumbiriye. Mwaje ko murarangiza imisozi? Ko turarangiza imisozi yakeye. Ariko se bavuze ko bageze nkahe? Hano hagufi, hano hagufi. Ariko nibo barangiza biragenda gute? Oya nawe utube hagufi. Amakuru tukubwiye gushaka cameraman. Utube hagufi. Duhereze bano bana. Kuguru araconga muti. Ndivuga duhere ga. Nyashi. Ewana umwanya tubarangiza simbizi, nawe uzoba uhari kabisa, urirebera wenyine. Dufite ibyishimo biteye ubwoba, mana ko udafite ukugura arashaka kugura, arakugura. None turabarengeza, twikubita imbere yabo, tubasasira impande, twamirize akaruru kenshi cyane. K'ibyishimo abantu bose batuye muri centre baritari kubakira. Aha ngaha abantu bose barishimye, barishimye kabisa, abantu bose bari muri no centre. Ariko umuntu wasigaye muri Minembwe arishimye wese. Abana muhira barahagaze mu mihana yose, abakuru gitavi mu Karinge barahagaze, hariya Irundu bahagaze kuri Minembwe centre, turi hano kuri commune. Abantu bose barishimye, twese turahurira, turishimye, turahura kuri commune. Ngira ngo ntina commune ahubwo uyu munsi ufite izina ryawo, turiko ngira ngo nano ntitwa commune, kandi haritwa he hano? Hano ni kuri Rejo. Ntabwo yitwa commune, haraba Rejo. Ahubwo nyine niko bimeze, irahinduka ino ntiba commune kandi none. Ifite commune ya Minembwe. Iraba Rejo. Kuri Rejo. Aho niko kuri Rejo. Rejo niyo tubaye tubona. Bukavu. Iragira izanga zibiri. Ni ya ntibindi peye. Irabirejo kwayo ni yibirejo kwayo, honga igira amarejo menshi takibasa. Zose arahurira muri Kongo. Zose arahurira muri Kongo.
Gaheza heza muheza. kuko dufite kapitale yacu Goma, uko biri kose twiteguye yuko dufite rejo. Kapitale ni Goma ariko titwoyita cyane nkuko bazoyita barahari, ariko ijambo ry'ibanze n'ijambo ry'ivyishimo. Injira mu byine n'umunsi w'ibyishimo, injira ubyine.
kubyina yinjira byine n'umunsi wo kubyina basha igitaramo cyavuzwe cyatangiye igitaramo cyatangiye mu Minembwe cyo kwakira abatabazi ntabwo zorosha ahangaha kabisa iyi ni imyiteguro yo kwakira General Charles Sematama mu Minembwe nyuma yaho ejo twari mu Kenke nawe mwabonye ibiganiro uyu munsi kandi turi mu Minembwe dore imyiteguro ahari abaturage bose mu bwoko bw'abanyamurenge bagiye bava hirya no hino birukanywe n'abanzi igisirikare cya FARDC mayimayi zose igera hamwe n'abandi uyu munsi bakaba batabawe akaba ari umunsi udasanzwe mu karere ka Minembwe